Ma ne znam, djecu, ne znam nikako, kako? Pa i sam si se žalio kako malo vremena provodiš sa malim. Pa jesam, žalio sam se, ali sad se ne žalim kad sam skontao da je velika odgovornost čuvati i odgajati dijete. Damire, mora da postoji neko drugo rješenje. Koje, Barbie, koje rješenje? Pa vidjela si one spodobe koje su javljale na oglas. Pa izet je za njih mala maca. Dedo, nijedna nije iole normalna. Pa normalno, ovaj grad je pun luđaka. Pa teško mi, djeco, danas naći nekog kome ćeš ti povjeriti dijete. Evo, majke mi sad je i mene teško naći. Dedo, Barbara i ja moramo da radimo. Ti si nam jedina mogućnost. Braću moja mila, ušte ne čeraju. Eto, nek mi bude kad sam dobre duše. To, ti si moj car. Vidjet ćeš, ovo će super da bude. Nisam uopšte sigurna da mi je drago što je pristao. Pa Barbara, zlato moja, ako ti hoćeš da tebi čuva dijete, ona s kanđijom, s bićem ili ona što puši, ili onaj crnogorac, mislim, ja se neću ljutit. Izbor je na vama. A kako vi znate da su se njih troje javili na oglas? O, ljudi moji, pa je ove tvoje žene, Barbarice, biseru moj, otkad je mene otišla buba na selo, ja svaki dan moram silaz gore, dole, po cigare, po novine, po mlijeko, po ovo, po ono, sretnem ljude na stubištu, razumiješ? Evo, ova što je pušila, bila je ispred mene, dogore je popušila 3 cigare, ja sam kašlju pluća i otpala. Eto, ili vidiš da ne laže? Dobro, dosta stvarno, više sati ja žuri, meni je pacijentkinja u ordinaciji, već me čeka Barbara i ti moraš na probu. Pa sine, dragi, nije to tako jednostavno. Ništa, ovdje nije jednostavno, Damire. Pa dobro, u čemu je sad problem? Mislim, ja sam vam rekao da je velika odgovornost čuvat dijete. A u drugu ruku... Dobro, požuri, stvarno nije vremena. Pa ne znam ja što je, pretpostavljam da ste vi imali neku zatvornu financijsku konstrukciju kad ste se upuštali u taj projekt. Kakvu financijsku konstrukciju? Pa još to radi, nisi mislila da će ti neko džaba čuva dijete. Dobro, vidim na šta ciljaš, ajde, reci koliko smo ti dužni za čuvanje malog. Pa šta ja znam, od 5 radnih dana, vikendi slobodni, 3 put 5, 15, mislim, svoji smo, ne tražim puno. 50 maraka samo da namirim osnovne troškove. Dobro, 50, to nije puno. Da. Na dnevnoj bazi. Što je bolan, što se čudite vi? To je debelo ispod svake babysitterske cijene. Mene direktno može tužiti babysitterski sindikat BH. Oni su najjači.